Northeast Window Sandokchariba News Analysis Mityang Tapiriba Punmapu Ahan Mumuktada Makakmim Tajidana Taramna Okchari Lunana Nasi Pause Singda Kari Karamba Maru Oiba Pausing Pongnaribagi Habdo Kananabagi Damotai Kwigi Studio Sida Langsinduna Labire SOUGRAKPAM BUBHOL General Secretary All Manipur Columnist Union Ojabu Taramna Okchari TAJIDA अहमद लाचनिंगदो जाय खोगी ngasi पाउचे आंबद फोंगना खिबा मतंग लाचगे खोगी लोक सभा मिखल मतुंग मणिपुर की इरांग वरी सानादुना लोइसिनगनी अमदी मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असि मणिपुर इथनिक बैलेंस टेररिज्म नते हाइना खोगी अमित शाहना फोंगदोखिबा वाफम अमखदंग फोंगनारि ओजा करी हाबिनि ओजा वाफम सिगी मतंग तजिता कनोसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन गा इलेक्शन गा कनो तोबसी यानिंग वाली मरमदी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन सिदी यारिमकई थुना अखोई मसी कन तोगदबनी इंटरवेंशन पीगदबनी अदुना इलेक्शन मतुंगदा खनब खामनी हाइबसिमा अखोई मियोबगी सिविलाइजेशन दा कितंग ताबदा वाई मरम अदुना अखोई सही अमे हेंजलकलबनी अखोई मी सनी की मथकता अखोई लैगिद्रे मियो लिसिंग यांखई हुमफु हेना डिस्प्लेस तौरग लैरे अदुगा अखोई अवाबसी अखोईददी यामना शोकी मरमदी इसम चंबा कंट्री इंडिया की मनुंग लैबा अनौब स्टेट अमगी मनुंग थोकपा फुरुप मसेनगी ओइबा मुक्नबदु खत नत्तबा मियेंगदा मणिपुर इटसेल्फ की सिविलाइजेशन से अखोई यामना सांगना कुइना पुथदुना लाकपनी मरम अदुना ngसाइगी फुरुप कुंथ्रागा 39 लैमिनरिबसिगी शेयर वैल्यूज मयामगा लाकमिनबा अदुगा अखोई स्टेट की थाकता लैजरकपा अखोई इन ऑल एस्पेक्ट्स ता अखोई आइडेंटिटी से अखोई स्पोर्ट्स की लमदा कल्चर द करी द लोइद मेंटेन तौर लाक्सबस 1949 की मतुंगदा लाकपा भारत की मनुंगदा सल मतुंगदा इनसिक्योर ओइबा हिरम खुदिंगमक्ता लोइना सोथरकपा अखोई तुंगी फ्यूचरोलॉजी हाइबा तारे मसी ममांगदा लैजरगलबा पास हिस्ट्री दुगा येंगकांदा तुंगी पोसे अखोइदा खरा सममनबा पीबा हुजुजुमक यंग मेगी हौखिबा सहीगी 23 की मे अहुमदगी थोरलिबा इरांग सिदा रेस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अखोइदा यामना नुवाइतबा फावी मरमदी चावरबा भारत की शक्ति लैरबा लानमीना मणिपुरी वायलेंस लाक्सिनबा नोंगमदा ngमगनी आइना खल्ली अदु तौदे अदुगा मसाइगी टेररिज्म नत्ते हाइबसी होय मसी इशू अमदा अखोइना अनी थोकना पुबा याय अमरोमदा तंगाई फदब सिचुएशन करना थोन बनी हाइबदगी टेररिज्म हाइबा पा कोनदु अखोई वर्ल्ड की पोर्टुदा अखोई 9/11 को अखोई सितंबर यूएस की ट्रेड सेंटर का लाखी मतम टेररिज्म की डेफिनेशन का होंगपा अदोंगी माइकी द पुब नतबिदा अखोइना टेररिस्ट की ब्रांड तौनिंगदबदुदी नाकल मद फरे कले तबुदरी act of the violence and how the violence erupted ko kamai lakhi ge aise supposedly peaceful rally ama khak akoi tribal union sing na ngasai gi satkani na satla kanda matu da arm kadar sing involved tor kan violence erupt tor pani ko admaina tawulba matam da akoi gi government da tangada aduga establishment sing matakta तांगदब डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट तांगदब वेदर ऑटोनॉमी होइगेरा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होइगेरा मदु नत्तबिदा हेक्ता मैतै की सिविलियन खुनजिंग मई धारगा नुमई कापगा मिसम यांगी पुंसीदा अटैक तौबसे मसी वायलेंस मसी टेररिज्म नत्ते हाइबसिदी यारोय तसेंगना मसीगुम एक से टेररिज्म नि अदुगा सोंगी भेली की माइकैदगी न मदु रिटालिएट तौनबा डिफेंस तौनबा मदु होनरकपगी कनो सिंगनी अमदुना होय यामना थुना टेररिज्म की एक टू नत्रिना हाइरगदी मोगी लेजिटिमेसी दु डिफाइन तौब संगी अखोई मसामकना भारत की रेस्पोंसिबल कनोजिंग हाइरबनी अखोई मणिपुर थोकलिबसे एक्सटर्नल एग्रेशन नि अदुगा मपान की इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगना लालागा अखोई यु ओइबा इंडिजिनस की ओइबा कनोजी अखोई स्टेटस से मसीदे इम्पैक्ट पीरकपनी हाइबसे अखोई डेमोग्राफिकली अखोई उल्ले कोई एक्सपर्ट सिंगना थम्मे मिसिंग कयामना हेंकलकपा अदुगा अनौबा संगइबा चिनगी ग्रुप सिंगसिना इवन अमित शाहना वोट खोम मणिपुर लांब मतमदसु
अखोई मनपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहलोई है वही फजबदी हाइरमी को एप्रिशिएट तौई इन द मीन टाइम कुकी वही सिंगल पलमदे चिन्न पलमनी चिन इटसेल्फ द इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम कनोनी को म्यांमार ने अदुना अमचानगा चिन रेफरेंस लौरमी पोतु ब्रह्मा की पोतु अखोई सिदा लैबगा से अखोई याम कुपना अखोई अदुम ऑब्जर्वेशन पीरी मरम अदुना हारिबा पोसे इलेक्शन लोरगा तौबनी हाइबसिमक्सी अखोई मसी तोंगाल हनिंगी नेशनल की सिक्योरिटी द थ्रेट पिरकपनी होजिक लैबसे को इमलोनब इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगना अदुगा अचौबा मखोई कंट्री सेमनबा अखोई सितागोंग हिल ट्रैक अदगी बर्मा इंडिया की सरुक म्यांमार की सरुक लौरकाना सेमनिगाई फोंग फोंग लाउरे अदे होजिक टेररिज्म की एक यूनाइटेड स्टेट्स ता तौदना प्रोपेगेंडा सथदना रिलीजियस कनो कसाई कनो द बेसिस अखोई मरान सिनब कया होनरी वे से वेल डॉक्यूमेंटेड गातनी ngam ओइरोय अखोई पुन्ना अखोई हिंगमिनब से मसिदा थाजगदबनी अदुना 1951 की 61 दा ला मतुंग दा अखोई से कनो तोरगा इरियनजना कोना लाको मीजिंग दो इरियनजना डिपोर्ट तौदना आइडेंटिफाई तौदना संसनदना को रवन सीएम नसु 5457 हौजिफौदा डिटेक्ट तौरेगा हारिसी असिसु तपमल्लेना खल्ली मरमदि बायोमेट्रिक कनोगा डाटा लौब हौगिबो खोब सिगुम सियाम कन्ना संजलनिंगी अदुगा इबन ngarang मिजोराम की कनोनगा तौग्रिबा फेंसिंग खादबसु याना लई अदुगा फ्री मूवमेंट रिजिम लौथोक्तबा यानासु लई गायना मिगी सीएम नदी थरग हारिबो खोलिबा मयाम सिंग से अखोई सिदा कमिटमेंट यामना क्लियर ओइबा संगी मरम अदुना बहुत गाइबिरनो यारगदी बोर्ड मार्कता अखोई ngarang nahan gi len gi wathok to idana disaster amane na khallakanda अखोई सिगो वायलेंस टेररिज्म फॉरेन एग्रेशन मयाम सिंग की पोसिदी इलेक्शन के मरी लेना निंदे इलेक्शन अदुना डेमोक्रेटिक प्रोसेस अमदा तौबा मियांगी मिहुत खंजबनी अदुना हाना सुनबा नत्रगा मुक्नबा नत्रगा नोंबै कापनबा इलेक्शन लोरका खामनी हाइबसे ताबद खर वाई हाइसे ताजिता हाना मोट थंगे को माना लाक्चनिंगबना अखोई ngasi nong nini sida hai tare oja अखोई हेल्थ स्ट्रॉम अमदी अकनब नong lei nong sit amaram oraga अखोई अवाब क्या ताब थेंगरी मरा सिदा अखोई चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबा वफम दा अखोई नुमित मरी मंगानी की मनुंगदा तंगाई फदबा मतेंग पीरगनी हाइबदी अवाब तारिबा सिंग अदुदा महांगना मतेंग पीरगनी लोइनना फोंदोखिबा अदुगा अखोई चनैनब सिंग सेंगदोक्तुना मतेंग लैबा खुनाई अमा ओहनब होनगनी हाइनदी महांगना फोंदोकपरी अदुबु हजिक थोकलिबा अखोई अवाब डिजास्टर अचौबा से हेल्थ स्ट्रॉम अदगी अकनब नong lei nong sit na chingba mayam thengari base oja अखोई याम पाक्तकना डिफोरेस्टेशन तौरगा अखोई poppy plantation na chingba kya ama torokpa sinani haina अखोई मैम ने सुंगांगबदा हाइबा तारे सोशल मीडिया गुम्बा केकादा हाइनरी बसे यामना रिलेवेंट ओय हाइना हाइनई बोजा करी वफम थमिनि अजिता याम फजना को वाहंगजी पुखलई मसी यामना मरु ओइबा सिजु पोट अमनी अखोई मणिपुरी सिंगसिना को कोइना हिंगकपसिदा मसी थेंगनरिबा पोसे आर्टिफिशियल डिसास्टर को and then natural disaster anini conflict situation itself in artificial haitare man made creation oina thengnare masi su akoi matam da thengna basi pai ko maramdi tungi miron kaya da masi shape tawraga koi matam da lotion biramaga saron son purup mayam gi saron son singsida ing tapa manipur khunai ma sinaram na ko then natural disaster ama khoi ngarang nahan akoi khangauduna थोकरे कोई लेन अचौबा तादना साइसिदा कनो ऑर्नामेंट चीफ मिनिस्टर की वारोन फजई को अदुम हाई फजा फजा नहानदगी को अदुम अखोई कर थबक ओना सु कर अदुम लखपसु उई अखोई डीसी की लेवल ने कइदा मयाम को अइना मतंग सिदा अइना ताजिदा थमनिंगलिबदी होई पॉपी की एनवायरनमेंट फैक्टर दुम कोना ला अकांदा अखोइना डिसास्टर मैनेजमेंट की मागी स्टेप्सिंग लई अखोइना ताजई को अखोई प्रिवेंशन मिटिगेशन को अरे प्रिपेयरनेस अदगी रेस्पॉन्स एंड रिकवरी गाइना लईरिबा प्रोसेसिंग असिदा नसागी रेस्पॉन्स इमीडिएट रेस्पॉन्स को मिटिगेशन अनि से आई अमरु वई आते तेसु लोइना मरु ओइ हाइबनति ओइ तौददी नहान नमित कननी सुग्रे को अखोइना लेनगी कन गेप लईgi थो मतुंगदा अदो असाइगी निमिनी हुमी सोका नंगा सिसि अयुक नोंग ताइको नोंग तारकपा मतमसिदा आइगी हेक लेकाइदा मक्तदा दम उइ हाइबनिदा असाइगी
khara khara senthum kitang marang kai bana traga sanggapanga khara layo singsina khutak ki oiba areiba kano sing khoi tin leidana sa sa kupsal lo ba haitare ado khara wa imung singsina ngasai gi hoi nakan gimlon kairon na bana tra community hon kaino da maji thairaga magi nu ngaktang nu budi khannaraga su ko ngasai gi yum du gi yubodo madu ubungam da ba haitare aduna hoisu numit mari ni nini humni mari ni sujalak pasida ai haina dambu da warasu ko sirang da warasu yentho aga hori ba yum jing tang salong na kupsan biraga makha da pot chai leiri ba khole imung adu tang sep to su ai khara di adum tawi haina di tai aduga paksanna ngasi muksu adum aina uba ya leiri haiba awa imung sing jinga leiba ngamdabadu nung ji sur amatungda ngasai gi adum hana da yu leiba haitare adu numi to humni mari ni humni gap lai salam ni na yamdrabada sigi oiba intervention kutak oiba response samna habdi ising chawraga di kano IFC ka kano dagi kano ta phaklong to sela aneba bilamati pora ha da moi ready de leidana kutak ta osai gi torban kai bidu miena bagi phaklong ready leidana adu kutak ta piba dumaina ahoba yumji laikai amada hoi ayamba yumdi loina so e haraga su sangoi nungoi sokpodu khara thengna tinnung piraga su direct lainari ba imungdo imung soi ba si laikai amada tarin pan taramuk tani haibani da yum chahum leibada taramari ma kun ga tane ba direct imung chakhumang yu duna leise sigum judi kutak oiba goi tarpolin na daga dambur si yin bagi ko thau khotna tauba adai kuphan bagi adai kupno mi tawgi u de haibani da sinuai ti siam thu to ni hujing maksu koi form mien leire ko adagi chumme form mien da yaponti adagi nium sum da yaponti sona kanda chak thongbom gi kari gi mayam dusu kopi laga form du iren na mien laga di khara ju gyan ta ga dani aduna khudak ki oi ba hai ta so nung ju yure chakhum ju yure ama ju yure ngai du so na xerox to bagi photo sam bagi wakhanji ngasai gi awa imung sing sida khalan le se masi gi ani gi marak se amna form mien na khotra report lo khot pasi masi yam thul khot laga pi ba yam thu pi ga dawni adubu nung yuruba imung sing adaga batom da kupangam jata na hoisun nung surup aga matha sadana laiba imung ya ma yauri se moi yoiba khudak ki ahan bagi oina dambur khangde cherang khangde kari guma apa apa kitang taro kupsan bibu ko si ai taw haningi aduga ngasai gi maruina masi summabane manipur gi kano se season lairi basi ipai pusingna ngasai gi without science gi proof yaudriga su ai koi da tongan ba season gi maming ko koi gi inga ingen thawa langban mera yangai puinu working viral lamta kaina thambirami base season ji environment se amna kano regulation necessary noina phasna leirami haibani adugi experience ai lisingi experience da yumpham oirakanda ai khoi gi oriba adu mathabum mayam ji lepimni hojikti madu lepang amaktre mamdi kalenda nungsa sabagi sang adagi inga da adagi kano jo hoji sairau bagi leiri satpa matambu khena dana tawridana ko aduna punamak si climate change na pibani haibasi ma senge tawini hoji pusala iba koi conflict thoiba koi narco terrorist ki hoji sin mayam sing immigrants sing na manipur la aga popi thara pada paktang an environmental ada kan degradation haiba tare si ama deterioration fibam chadana environment chokchela pajina pirak pachai theng amaga su mari leina ba si sun chumgani ko maramaduna hari posak simak maroina nong sitka aiguna tang aina sum yengjabada nong sitna kan sai ga loina na kogi len acho yaw ta ba se masigi study se koi kashmir ta 2007 dagi na 2027 chawi marak sida masing yamni henkalakhi ba madu maroina umong wamong kokthok dagi ni hairak pa ko segum bagi report su lai amara maduna haiba opoi plantation itself sidi masidi yam thuna masim yam changdana masi thingmin nagadabani not only magi oiba nisa mayam puthok pa ko madugi wanga ta natabida entire kano je akoi climate condition nai tare koi masi honga kanda climate itadi uwale thakati ko hingaroidana amara maduna ikoi je haiba kano pambi thaba se masina paktana deforestation toropasina ngasai climate change ama tholka matamjida ngasai khangauda amuk thokira koi gi live to hai tare na ngarang na hangi lenji na kanoni amuk thengna dri haiba tare ko
Maramaduna, Sigumase, quick and expect of see Aduga preparedness, as I give 5 stages of disaster management, Lady Bado, Yampuntoni, this is the disaster management of Panganaklansi, Aduga labor response, the mitigation part Yampazana, Ikoyang, review Tominasi, Aduga Amkasu in Arabida, Tajida in Hajeri, Pomi and Kotana Pina, Bohonaba Mayam, to like Tagasari, is the economy, I'm like Tagasari, Tawudi, how you Nung Subada, Nominini get like about Yuraga labor imung do adu katangdi da dambur natraga serang na kupsan biragane madu ai kano to honjaningi matam khara khanga matung da formula jinga piraga kupna bagi plan to honningi si athuba ai mari leina authority jinga ai apin tawjari simga ko affected soba jaga jingji da leiba jinga kudak ta leiraga kopangam jadaba akoi imung singi yuraba yum singdo madu dambur jingna ne paktak na loi khalli haiba jinga tangdi namasi kudak ki ba ai lakhatlingi thagachari Ozana Kudaki Oiba Kagi Yamna Amangata Nang Lava Sing that of Haningba, Exendo Pondo Picrosa. Matanga Lakjaning Banakagi a Committee on Tribal Unity Code to Amazon Tado Youth Association Central Government. I could first pass a Manipura Amukana Tamzinaba Cookie Organization in the center that Taksin Kiva Amakatan Ting as a Wafam Sigimatang the Curry or from Tamini. Abspagi experience or say Armed Forces Special Powers Act 1958 Hajinico. I could Manipuri Kunaida Yam over say thing Pigiba Madugi mute Mine Maduga Marie Lenava mute Mineco Land Migi mute Mine Missam Yan the Pirak Padi Kanavanga Simera Pai Viga and a talk river 1980s Masi Ikoina Amukana Tamba Pamba Kanglupsi Cookie. Sin jingna oirak pase masimak akoi kare haitare terrorism gi kanonji wakhallon haiba ko terrorist mindset ni haiba tai maramdi British na India singbu namthana bo honabada Armed Forces Special Powers Ordinance 1946 mamang da ko Bharat na ning tamjinga mang da British na Bharat masajing namthana ba thamgiba Armed Forces Special Power Ordinance to Madugi Masak to lower Kanda Madudiki Tamakanda Armed Forces Special Power in 1958 and I want to Oga Baraki lip to Baraki Manunda Baraki national interest go that Kairakopi Mayam to Madu can think of Banisini. Maramaduna Masipi Matamda Manipur 1978 50 Kimatunda Adam Karakra Zaga Zagar Tamba Horapaki 1980s Gimatamda Congress ki RK Dorendro Gimatamda in all parts of Manipur Masi Laigravani Armed Forces Special Powers in 1950 I say Madudagi Oiba Saigi Lal Horiba Jinau Sing Mayam Sing Laksana Bohonabada Kaki Bharat Nato Antoan Balan missing Kwa Hazal Lagan Namdana Bohonabada akan namuk nabat thola ki matamda misam yam haitare civilian population mayam se masi akoi gi ngak pangamak tawa magi right hak mayam se si leita osini thokri baje maram aduna akoi even ta haugre pasoi langjing akoi hujibong ningjing ko sai ki madugi wathok ta sai misam yam court manung da lot laga leije bok da hat pa khot pa tup pa bazar da hat padi priari ko bo inam da gina pi sigiba adugi salan thong kurai da hujik magi memorial kano sadana ga leiri dina ko sigum mayam mi minei gi tamthi ba mayam singa si gi experience ama koi thengna grabani madu khang bang makta gi misam miyam gi marak ta gi maroin no pi oi bi singjina ngasagi hanani sabandi ihona 75 tagi lakpadu 83 gi matam dagi maira pai bi iho haidna 80 gi matam jidagi la thengra lakhi bani kari intention no sini ariba ngasagi army gi run democratic country amada army gi run thamningi base aduna haujiso aikoi gi misam yam oina aikoina apin tawningi sagi hauriba tuan movement da leiriba kan isini naw singsi ga bara sarkar ga any political dialogue situation si langna bagi kanu sida yang kan hena sangani structure of negotiation maleng bi na sanari ko establishment ga aduga national liberation
tawriba authorities inga saigi negotiation da even the Israel Palestine gi matang the Timor gi matang Namibia gi matang Kosovo gi matang Chechnya mayam sing whole process si koi political dialogue peace talk ta ayam lakhi nga tani likewise ko Manipur su masi step se kan ga dongni kan khak ga dongni aduna ai koi mayam chang support toraga masi solution ama lakna ba political solution ama lakna ba sei koi hotna mina ga dabani instead largest democracy ni hari ba Bharat kum gi manung da military run man ba ko koi gi haidi yumno na ba military junta laire adai thangna ba da China laire akan military power nga tani aduna border state mayam si military really koi adum masi strengthen to tangai phadi haiba laire ga su madu yamna specific area la thamaga misam yangi marak tadi military run je thamdaba madu pamba kanguni sinjing nga si hari ido maramaduna makhoi si always kanani Manipur ki khori na Manipuri nung sibe je makhoi da sum phau da Manipuri gi lamdam se akhoi di ethnically akhoi phul kuntra tre ni pa mapan ji gi oiba culture gi perspective sa akhoi tongan ba ko akhoi society custom dress and costumes akhoi gi pun sironda akhoi gi oiba jin gi kano siga yaw nung sijaba leiba amane ba akhoi gi Manipur se adubu ngarang nahan 1950s 60s gi matam dagi sanga illegal immigrants sing sida makoi gi khuri na phum ta da ma leibak ne khandaba Manipur se makoi gi commodity ni makoi gi oiba kanoni sendan ma na taka makoi gi oiba kanoni ga na ai do commodity ni ne khanba gi wakhal ma lak ba dagi masibu thugai na ba ama lak se madu ki wakhalun sen ba duna ni ngasi asfa thang dong ni ga na makoi na la ibe se ko tajida aduna sa ge master ki mangi terrorism do almost moi tawriba attitude nature since May 3 dagi exemplify tawraba pramana utlaba adi mamangda wakhan khan su terrorist ki wakhan kai bagi leidana concocted history mayam isan madi kochan dagi holaiba last one even 100 years sai tare ko so is the 70 years 80 years ki da makoina achauba in all aspects the kanogi act of terrorist jamko si intellectually and physically militarily makoi adum tawra la e maramaduna ngasi su military run moi pami haiba kanu concept ni aspa amona thangudoni ga hari sida ai saida nung tanjing ko haka jeroja mathangda lakjani mane khoi gi sakhang da basing na mioi amagi thongal da bom thamlamba aduga ai khoi gi inmate amabu hatna bo hotna ramba thawong amakadang the ekhoi gi pause sing da the phongba si thengnari boja sumaina hai je ekhoi gi kaino gi Churachandpur gi maitai gi khul amakhaktang da haiba tare relief camp ta leijaba miyoi amakadang atanna maga se hat kani haina toramba aduga nakal amarom da nai ekhoi gi bom thamjalamba gi matang se ne oja laksaning ba nai ekhoi gi sumaina ngahak leitana ekhoi gi mi leiba hingliba myam miyoi ba sing sida ekhoi gi aki tujung ba phawhan ba conflict situation hak leite ekhoi gi tangdu leita da ba chingna ba phawhan ba gi thawong amasung thengnari boja sai matang kari go pham thammi ti adum kono tajida thoi adubu kono thoi ba gi maram je akoina sum naina ba da ani thoi amana ka intentionally ngasai gi proxy war gum chatara ka matam da sai community gi natraga akoi masin gi marak yaringai mukna ba thu an ba je internet contradiction hai tare ko amasi lehan masina ngasai gi kano gi yegnari ba tholi ba kangu tu do ma pangan yamna kangkhat pangam ba du gadan opportunity ko ko sonda lagadi mayam singa se kano to han mangam bagi lei ko dun ma hainari dana hojik si tongan ba Manipuri demolition theory crop fruitly ko mana ahum pan ba lei ma sem na ba horaga Manipur ji thukai na ba lakna bagi policy ga sangsel lai isi masi koi kam kupna yengsin ga dong ni ga na hai ba asigi part ama hoina aikoina koi ori ba misam yangi marakta su amaga ko kalu amaga phuru amaga nuksina dana bagi marakta singchep tha bagi thabak se masi akoina ahan manati atop tongan ba koi gi politics state singi ko adigi tongan ba
कनुसिंदा कोई थोखरबनी मरमदुना सिदगी परा तमकांदा कोई सिमा खंजिन फै देन अमना कोई इसान इसाबु ज्ञान ताजदबदगी कोई सी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अमद लैरे अदुगा अखोइसना कदाइबो दाइता लौनगदगी हाइबगी वखलुंदे कितंग अखोगी थैदोगा साइगी माइट इज राइट की कंसेप्ट चंगजलकपा आई खुत्ता करी खुलाई पारगदी आइने हेना शक्ति लैगेना खनबदगी तमदुदगी अंगमनब इन्नरकपको सिगुम्बगी कनो थोई मरमदुना यारी मखै अखोइना एनी तेंगबांग नीबा तेंगबांग पीबा मतमदा सही यामना अखोइ मरम चाना हाइबा मरम चाना अखोइ वखल पुंग ताना अखो पीबा सिगुम्ब सिगी कनो से चंगी अदुना अखोइ कितंग वखलोन सि यारिंगै आई नंगमहोगदे यादेको हाइबा वखलोन सि मसिमा लैबसिसु फते मरमदुना अखोइ खुनाई सावा फियम ताबनीना अइना हौजी ngamagasु अइ कांगरुपना हौजी ngamagasु अइ खुनाई सिना मुटखरगदि लेखा तागरगदि मणिपुर कौबुसिना अमुक हन मखा लैरोदि ओइरगदि अइना पोंगदोरिबा इसाइसु अइगी सारोन सुरोंदो मदु आवा फियमदा लेहौगनी अइगी मथक्ता नोमा सोइदन मरान सिरकनी अदुने खै सही चामा फाना हिंगनगदबा अमता नते मरक मरकदगी लाइपोक ओइना थोलकपा अमनी नतना अदुना तेलबा पुंसीसिदा अखोइ मियोइब खुनाइसिना मागी सक्तम आइडेंटिटी लैबा ngaga hingnaribani मदुगी पुवारिदा मणिपुरी सिंगना को सही सिंग मरी मंगा से इपा इपुसिंगना अखोइ लेंजुम थवाई थादोक्तना मणिपुरी खुनाइ से सेममबनी हौजिसु अखोइ कनोगी लान पामनते हिंसा पामनते तौबदि मालेंगी पुवारीदा लेबाक्सिंगी पुवारीदा लाकपा अदुगा इवन भारत की मनुंग लेंगेसु मणिपुर की फुरु कुंथ्रागा मापनगी अरी लिसिंग मयाम से मजि थदर पियारोय अदुगा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम काइबि यारोय हाइबसे भारत की लुसिंग मसिंगदसु अकोइ पुन्ना परा तमिनसी हाइबनी अदुगा भारत मसामनसु अकोइ खंगजदुना मारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के पीदना आर्टिकल 3 दगा हापचंदना मणिपुर की तोान मागी यूनिक हिस्ट्री में लेजबनीना अलाइक कोई मिजोराम नागालैंड मंगरांगता सही मातराई मांग सेमगिबसि नतबनीना मागी खितंग यंगबिजि गायना अदु खंगन मंगमबगी अकोइ लीडरशिप चंगे अदुगा अकोइगी सीएसओ मयामगी पुंजनब चंगी अदुगा सिगी वाखलोनसिदा अकोइ खरे हेना चंगनजे अदुना वायलेंस हाथ पना जगह तुप्पगी थबकसे मसीदी मसी यारी मकई अकोइ मसेन मनद थोनगुमसे सीग्रबदी पुंसी लोइरेदना को सीग्रबदी सीग्रे अदु सिहौदबक्तंग ज्ञान तामिनरगदि लैबाकिदमक करिगुम खरे तौरम ngangganidana मरमदना यारिंगै तजिदा सिगुमबसे कोइ थोक्तना बोनसी इकोइ ngakpiba को अदगी अमुकसु खितंग वखन खन मतमदा सोसाइटल भेल्यूज याहनबा आइना करि तौगे खन मतमदा आइना तौरि पोसे आइ इमुंगी कानाबा आइगी लनाई कानाबसिगी मतमदा लैकाई नत्र खुनाइगी करि कानागदगी हाइबगी पोटसे मतमला खिबिते इको एसोसिएट तौजी अदुना यारिंगै सिगुम मयाम जे तौर मी जे किहलगा नमलगा पुगे तो मानबजु याउरिबा खोगी लमनमजिदा को अदुम कीदनगा तौरगा कना तो मानबा सिगुम से कुइना सकंदी को सती लान इवन हिटलर टूरिनीदना हिटलर दो को हिटलर सी मागी शक्ति जु कनबजि कसुक लैपन्तेबा अदुना अपिक हिटलर अमा ओइगेना खल्लोइदबनी अचौ हिटलर टूगिबनीना को अदु अपिक हिटलर ओइगुमसी अदुना हाइबो खलोनसे थमगा इकमसेन पुन्ना मानबा सक्तम चंगिनसी सिनि तजिदा आइ थमनिंगेजे को अदुगा अखिगी मथंगदा लाक्चनिंग बने अखिगी सानै युनरम्बा नुपी मचा तरेत अदुगा नुपा मचा तरुक अखि खुलंगाक पसिंगना फागत खिबगा लोइना अखिगी चाही नौरिबा नुपी मचा सिंगदा अखिगी सेल पीरगा अरोनबा अखिगी फतबा युम्बान बगी मरीसे थमनबा होनारम्बा मियोय अमखतंगसो फागत क्रेजा फागत खिबसिगे मरी लेना अखिगी सेक्स रैकेटता हाइरिबा अखिगी सेक्स रैकेट की थौंग हाइबा तारे नोजा सिगी थौंग सिदा अखिगी मसक नाइबसिंग चेनै हाइबसु खंगबा ngamle हाइना अखिगी नुपी समाज की माइकेदि फोंदरकदि होजा वफम असिगी मतंगना करी वफम थमिने होजा कोई नुपी समाज की मासिंग को फम उरे खबर साउन यावरे यामना मतंग साना लुरबा अखिगी सिचुएशन असिगी मरक्तसु अमु वखन याउदबा नुपा मचा नुपी मसा मया अमा सेमकटपा अदुगा मखोई वखन ताहंदना लैबाकी कोइबा अरान बलमीदा पुबगी पोतु कसैगी नुपी समाज मा याम लीरबा कैनोनी होराइसन ने
लेबाक अचौब थवाई क्या पुदुना लाकपा कनोनी लुपनी को इमा सिंगसु वाना अखोई लेबाक के थबक कुन यावरपनी अदुना सिगुंबा कनुसी इखोई अथोंगब लाकनरकनी हाजिन मकन मकन इन ऑल एस्पेक्ट्स होजिक लाइरिबा फिल्म सिदा मणिपुर की ओइरिबा अरिबा लीरबा सिविलाइजेशन की मसकसे मसी थियनब थबकसे तोंगान तोंगान मयाम थोलकनेबा मसीगी लांगदा मसाइगी अखोई लुसिंग मसिंग थूरीनेबा को अदुगा वखन खलंदबा हाइतारे अतंग नुंगाइबा मानबा पोट मयामदा मंगहनबा यूथ मयामजे मोरेन मंगहनबा अदुगा मसाइगी रेड लाइन को मयाम एरिया में थोड़ा लाकनब मैम से अखोई सिगुम थेंगनरकनी थेंगनरी अदुबु मतम चाना साइ खुन गाकपा अमसो हाइग्रे खुन गाकपा जिंगना फाबा अदगी इमासिंगना सिनरकपा मतंग सिदा अखोई यूथ की मोरेन सिंग कनु सिंग से मसी यामना अनकंट्रोल फिबम अमदा लैरे मरमदना मसी यामना सेक्शन चुम्मी मरमदना पेरेंटिंग या मरु ओइमा पासिंग मसा योगपगी मवोंग अदगी स्कूल कॉलेज दा मोरल साइंस नत्रगा इवन सी कनो से नखोई इरेंजना ताक मथौ ताई अरु यूथ मयाम अमना ngasi ajung wakhanda taw matam da always is associated with the intoxicating things go drugs and kano ko mari leini ha sima ajiki yarong dong mali ko ni sa sa ko to yin pi ja ni to aduna saigi kano ni sa se sin ga ta ga di mi ji mi na tre da ko saigi ngakang ai sa won ge ngakang ai kano to ge ga na hai bi aduna bu ni sa ole inni halama na se ida ona sin ga di yam kana bu su leina ai ni ri ni मरम अदुना अपुना मक्सी होजिक लैरिबा मणिपुर दा साइगी 1975 की ओइबा ना कोई ड्रग की को ओपियम वार गा मानब सिना गे दुम सिचुएशन अमा लाके तबदि कंट्रोल तौगिबा अदुगा हेना साथी होजिकना अम गोल्डन ट्राइगन जे साइगी अखोई मणिपुर होंगक याबगी फिबमदा होंग अबनी गा हाइबा यारबनी होजिक गोल्डन ट्राइगन जे पुलक होंगजलकपा माइके जिन मयाम सिंगना तौरा को सिगी पार्ट का सरुक लेना ड्रग नुंग मरी अमु लेने ये ngसाई पिमचा नपामसा मयाम मोरेन मांगक पसे मरम अदुना अखोई कंदब यादबनेबा अखोई ड्रग की पोस्ट याम कन अदगे एनवायरनमेंट कंदब यादबनी अदुना अखोई ड्रग की पोस्ट अखोई कंट्रोल तौद यादबनेबा मरम दि मखो खो लुई तुमदुइनी हाइबनिदा अदुना अखोई सी हारिबम सिगुम मयाम सी फत्ते तौगुमसी मतिक चाना अखोई मरी लेनब सिंगना लोइनबक सिगुमते कोऑपरेशन पिगुमजी लेकाई करिगी लेबिसिंग सिगुमबा हेक तौब कोपा हे थेंगनब यावरदी अथु मतमदा मदु अखोई सुमथोंगनबको असुमलमिदा पुनब होनसी तौबददी अखोईगी यानी मखै माई कोज एंड इफेक्ट मरीदो तुमिना लोसल थमगिब नतबा इमा सिंगसु फोंदोकतो ममिंग मतादे खंगमदौ माली ngसाई सिम इरिबो कनोजिदा फोंदोको फजदे गाइने हेक हाइबगुमबा अदु यारगदी कुतुमिन सिगी मखा तादब नतबको हाइब चेनरी जिंग तुमिन वरसु अमन तबको ngसाई खरे हेन थिजलगा मखा ताना सिगुम सिगी करी लेगे करी करी कना कना सिति इन्वॉल्व तौगे कना कना की खुद याउगे हाइबन सिमसि याम कुमना कोई मयाम चंगना सपोर्ट तौमिनरगा बसी सेमथोगा मखा ताना सिगुम पामदब थौथोसे तजिता थोकदना बखोई कोनमिनसि यूथ सिंग कंजी दे आर द पिलर्स ऑफ आवर फ्यूचर सोसाइटी को सिने थमनिंगे यामरोइबा वाफम थंबिख्रे मथंगदना अखोइगी मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट दा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SI ओइना थबक तौरंबदगी अखोइगी सब इंस्पेक्टर ओइना फेब्रुअरी दा थाद अखोइगी 2013 दा थबक दै पोथाखिबा मियोय अमदा अकाउंटेंट जनरल अखोइगी मणिपुर की माइकैदगी मंगोंदा पे अमसुंग अलावेंस हेंजिन पीख्रे हाइबा हाइरदुना अखोइगी मंगोंदगी लुपा अखोइगी लुपा खरा रिकवर तौनबगीदमक अखोइगी चौरांगना अखोइगी लिसिंग कुनमाथोय अखोइ लाख तरेट का लिसिंग कुनमाथोय समना खरा मंगोंदगी अखोइ रिकवर तौनबा अखोइगी थोकिबा ऑर्डर अमखक अखोइ कोर्ट ऑफ मणिपुर न चना हनखिद्रे हाइबा थवंग असिदो जा करी वफम थंबिनी सिने सी सरुक अमनी अचौब स्कैंडल मयाम को एड्रेस फजना मतम चाना तौगिदब अखोइगी लालंबियाई सुमंबा याइको साइगी पैसाजी हेन थाजनग्रे हाइबनी अदु रिकवरी तौबनी अमर चुमदी चुम्मीको अदगी हाई कोर्ट ना अमु डिसीजन अम पिरे इबसी थ्रू ऑल पर्पसेनेंस
सेनेन मैम लोर यारे खंगना पीगिबा पिथोख्रब पोट अमखक कोना अमुक लालमे हायरगा पैसा रिकवर तौनब होनबा प्रोसेस वाइगी असोइबदुनिदा अदो अदुदा हाइकोना अमुक डायरेक्शन पिरप माली अजुम चुमदा थिदोकनबा कोना मैम तो अदो अखोई सिदा नुंगाइत्रिबदी अखोई साई सेंस ऑफ काय तरे रेस्पॉन्सिबिलिटी से अखोई फिक्स तौं तौदब अखोई एम्प्लॉयमेंट गी अखोई थबक खुसु लाक्सुदा इन अखोई से खतंग अखोई करप्टेड ओइबा अमखक अखोई गी केनो सिंगसिदा याओबसे मसी असुम ओपन सेक्रेट ओइसलगे हेन पॉपुलर ओइरपको पैसा जी याउद्रदि थबक से चंग सोय ओइदब अदुगी क्वालिफाइड ओइरब मी मयाम से मागी मफम लेतब को अदुना साइगी तौंगम मयामगी लेदना अखोई फागी कनोजो हाइदना अखोई राजनीति वाला सिंसी ngसाइगी बोट हे काबगा माजे मसाजे डॉक्टर की मथक इंजीनियर की मथक ओजा की मथक माना लोइनमक चाव याइदो आइदी पाउताक पिथरकदोइनेबको ngसाइगी ओजादाजु ताक्सलकनी इंजीनियर ताक्सलकनी डॉक्टर जु ओइसलकनी ngसाइगी सिगुमगी कनोजी हे थोलकपा हाइरगा इलेक्शन मतम मयाम चंगदना डॉक्टर जु बोट थादगी इंजीनियर जु बोट थादगी अंदगा ओजा जु बोट थादगी उकिन जु बोट थादगी अदुना मयाम यारगा थागलबा मतेक चारबा मीनी अदुना माना ख्वाई हाइरे गायना हाइरपनी गायना हाइबगी फागी तंगरीना सि तौरोइदबनी मागी लाइन ट्रैक टू की को एक्सपर्ट मैम लेरी को इन ऑल एस्पेक्ट्स ता मदु फजना कंसर्न तौरगा मदु की डायरेक्टिव्स मदु आइडियाज लौर कांदा गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन पाइबा तौबुंग मदुनी अखिना मिहुत हाइजे को असेंग मिहुत हाइजे मरमदुना सिगुम मैम सी लेरक्तबदगी अखोइदा मसी हिरम खुदिमक हाइब तारे को यामना फजब डिपार्टमेंट यामना फजब कनो याम नुआइना करिंता फ्री न फियर कोई संगगा फाइल प्रोसेस तौब डिपार्टमेंट से कोई कंडीशनली यारक्तबा सिचुएशन न याहलक्तबा लेदना अमगा मरी लेहलक्पा साइकी थबक संगदि पिसा याम संगिबदि हौरगा मद कोखनबदि होरगा मदि सांग नाइदना तोलो फंग फंगदब मरी लेना मदलगी होल कंडीशन अमना अदुम कनो से करप्शन की फिल्म दगा लानबसे समायना तौबदगी अखोगी स्टाफ मयाम से लोइनमक नेग्लेक्ट तौरप हाइब तारे मागी मथौदु नतबिदा आई कमायना कितंग हेना मयामदगी हेना फंगदगी आइना खरे हेना अवांग युम सावदगी आइना खरे हेना कनो तौबदगी हाइबगी कनोरमद लाक्सलकपगी मोरालिटी अमखक लाइबसे अखोय खजिसि कॉन्शियसनेस को अदुना ओवरनाइट दा कोई सेमतोप यारोय तजिता को ओवरनाइट सेमतोप यारोय अदुबु खजिक खजिक तिंग फब होमिनरसी आइबसे यापिन तौजगे हाइदी लुपा करी मथवम तौबदु लुपा यांखै लौरमदु एसमसे कुंदा हंदरगेदा गायना रैदना अदगी अदु तोरमदु कितंग मागी खजिक खजिक फब होमिनब मसंगी और कनो हिरम खुदी मक्ता हौजिकसे अदुना हौजिकसे अपीबसु अरौबसु अनिदु कंसाइगी ओपन सेक्रेट लीगलाइज तौब मानबगी कनो कसे हेक अखोई वाखल लोनसिदा लैबसे आई फ्रीली कनो पुरकांदा कनो फ्रीली संग यादब करियम कर फ्रिकाउ याउद्रगदी आई फाइन प्रोसेस लोयु यादबगी कनो का सम लैबसे मसिगुमसे लैबाक्ते याम साउना काइरि युथ छिंगदे याम साउना काइरि अदुना कंसाइगी सेन पीरगा याय हाइबगी कनोसिंदा अदगी अंगांग युथ सिंग होनबगी सांग वाल को मरम अदना सी होल मयाम से इन कोइरगा लाइसी अतै कैसु नते मयाम दुगी फैक्टर दुना मरम ओइरगा नि ngसाइगी अखोगी ट्रेजरी गी करीगी अदुगी अदागी पिसा नोंजा पाबा मतमदा ngसाइगी हाफ हार्टेड ओइबा अदगी खुदक्ता कनो खोगी मेल प्रैक्टिस होइबा दगी मतमदुददी यानगी बो वखलो नबदा यमफम ओइरगा कन यानब थाजन होइबा गायना हे कोइरंब म्याम थोएबा दुगा कोनदी मदु लालम यारगा रिकवर तौनब होनरकपा यानरक्तो म्याम लैबा मरम जे खर कुम थिदोकुम चंगे यानरगा लौरी पैसारा गाइसु कोन हंतोनगा समाय ताव छारागे गाइन ताव तो ओइरंब जुदे यारि पुनि हायबनिदा अदगी अमुक लाललिदुना कमाय तौइनो लाली सी हाई कोन पीरी बोदर लखली अनीमक अचुम चुमदगी होइबा पर्सपेक्टिव मियंग लोइनब लैरि हाबनि नुआइत्रिबदी सिगुम्ब के थौदुकसे मसी तोइना थोअनगुमसी थोक्तनब होनसी हाइबदुनेबा अखोइना पुनिंगिसे सिगुम्ब हिरम खुदिमक्ता यामना इनकरेजिंग होइबा कनो म्यामसे ओइदब म्यामसे सेक्शन लकाना खरगरा ओइबरोमदा खबर की लमाइसे अखो याम वाइ
maximum 80%, 70% se violence and the negative kano mayam pi bagi wakhaluma lakshala pase nahana ngang pamsa ama robot ko putoki bagai du headline da ka da na ko youth mayam da naina da khona da sigum bagi message ka se kara kano to bani yari makai ka yai no ala pada piri information khabar gi achom nga tani to da 70 to 80% hen covert ka violence no ai ta negative impact mayam pi ba message mayam pi ba na tum holak pada gi kok ta pisalak pase masina youth sing si da so impact am su piri ai pase koi khangwin raga nakan nakan da su paja paja kana ba mayam su pira kanda koi gi kano to mina ba su sangi aduna yari makai akoi sa hai ba do right mayam talaga TD khangdi ga ne am common noina ga hainei dana aduna akoi apin tawjari kai khunjari ba ko employee ka mayam sarkar gi de authority mayam koi kasi koi phaba mayam su yauri ko asi kasi tang kan to ra kan ne ano akoi ji kui dana loina mak si gi dong wa tani mi be se ka necessarily that ko mamdana kitang manipur ipai puna sahi gi sang se na thambiram ba fruit mayam gi khunai se am tong gi milon sing dana kano tong ba khoi gi matam da thui ba nga si gi phatba mayam se masi akoi opportunity gon thu akanda akoina akoi phari ko akoi matam thokpa akoi matam da wa mayam je khang asi aduga waroi sinamadi pora amaga ne tung gi khunai la sinaram se haibu gi daita do logji haibu jini tajida ko aina thamning se जा मरिक सुम वफम क्या थम्बिग्रे अरोइबदा लाक्चनिंग बदे अखोगी अरविंद केजरीवाल दा इंटरिम बेल पीबगी वफम अखोगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना यानिंग दा फोंदोख्रे हाइबो वफम मखदंग थेनाजे अखोगी दिल्ली गी लिकर्स काम गी मतंग दा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ना लखतपा केस अमगा मरि लेना अखोगी मार्च की कुन मंगा दा फारगा ngasi पाव अखोगी कनो दा जुडिशियल कस्टडी दा थमलगली अखोगी आम आदमी पार्टी की कन्वीनर सो ओबिरि अखोगी दिल्ली गी चीफ मिनिस्टर ओबिरि अखोगी अरविंद केजरीवाल से अखोगी इंटरिम बेल पीनबगी चथरकलिबा हियरिंग बो डायरेक्टोरेट असी हाइदी ईडी ngसागी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना अखोगी कनो तौबसे अकनबा मोंगदा यानिंगदा फोंदोख्रे हाइबो माकी बेल पीनबगी वफम से यानिंगदा फोंदोख्रे हाइबो वफम खतंग ने ओजा मतंग अस्ते करी वफम थमिन केजरीवाल जिसु कनो को भारत की सिटी दिल्ली जी अदम पायरगा लाइनी को BJP government in India is captain with Delhi to the Kejiwan is a very great personality. Anyway, ma corruption SARS Makatama Tori. When India history the Almanico Sagi CM Mama Zen the Labase, CM Jen the Labase. Like they okay, land of low Miami, Levam to Ego. So case me am channel ministers ado asigumba kano sing sida akoina sagi mana lakhiba popularity magi weba ko AP gi kano si Delhi pai bana tan Punjab ki kano boda leisalak na to state ne magi weba kano me am chandro kano su leigrabani ado magi kano si tohum thu e hoi ma bel da pi jen thami kangu go idigi kangu jingdo information enforcement kano je aduna idi kangu jingjuna thamna bokhona bdo madu su adum process amani aduga bien longna bokhona risisu adum kana magi achumba pot amani aduna bien gi process ka ko na lokhala idu adum kasu kai din lawi mamdi magi bien piraga miji maran loigra habidi natidana magi process ama adum chathara ka doiduna aduna Kejiwan gumba chief minister ama su hoi kari gumba asar sama da hekta kana to base jendaga thaklo thammasi sigumasi sum hoi nakalamada phayena lauragasu sigmaina Kejiwan dina sathiba mayama CM mayama su leiramu haningai leite ko logba ya ba khudakta adu gi marak tu dai koina uri bati kitang dictatorial oi ba ngasai gi anarchism kitang oi ba mi psychologically adum threat pi ba man ba purely secularism na chaka democratic spirit si internally laita ba man ba makak sum India gi political trend si da koina urak pa je sini da koina nungai ta ba se ngasai gi largest democratic country ko largest democracy in the world in haina ba asida koina yam toina ngasai gi kariyo mayam si sigumba li kano mayam si thoksal agadi madugi democratic kana si karaida practice practically kadaida sathari gi ga ji samamna ba power pa haiba tare ko haiba di maduna chamana ba miyeng amada logi miyeng da chamana ba miyeng amada ngasai gi convict mayam khara pi ba roi pira ga di phare ko
aduna samana ga mara laiba ani gi marakta amana pura free da mena satlaga amana ga heta kano ma ta da ko da sa ji ta bagi mo khadi ui ba ko gi hujik laiba kano crazy wani ke sida adu ai doni da akoi na kitang akoi democratic spirit sogla ibase amara maduna ngasagi BLP badu tawon topani idi gi ko magi oiba ngasai ki jena thambagi process mayam scam gi kana da thokraga thambani na madu maram BNP da bo hona ba se moi gi mathongni adu yai taw du so ko na la kholiba ngasai gi process ma bel gi maram sai sa de na pirak do ba pira ga su kai di hai bani da maram di just after the chief minister ni ma ji ma phamadum pai ri ko adu ma rule tong na hona taw matung da ma gi mathak ta hari bas kam do adum satharaga finding du da ma mara le ramagadi mara le bagi thabak to adum pi batare da na ko aduga ben mak ka pi da na hek adum thamjen masi ju phate na lawi ai gi wakan da ko kan ta kha thadok pa ko kon yai ma kai the democratic spirits ko prevailed in the entire ko country da lehaning ba hai batare aduga magi asumba wayan lu gi kano do phajana satla kanda angam sing na sakti pai ba sing na tongning ba to ba yai hai ba utpa man mu ga yawi se masi control to honingi paramanduna BLP sunu aduga legal proceeding du di procedure du di actively ay adun cha thaningi madu gi kano do aduga last by judgment justice ko amal lak do madu miyam na yaba masana su ya jaba changi haina thamge koi ki democratic speech se masi mangaman num yawse masi ni tohon gumse ko da yam phajabo phong kya ma thambi khro ja akhoi ge oja gi chilabo matam kya bu su kai thok pudana akhoi gi thoram masi da saru ya bi duna mapung phan bi gi damak ta oja bu haingai leitana muka na thaga jare oja matang asida news analysis loishanjare meeting tabir po punamak puso amuka na thaga jare khoi bodi ramani ne